hari ibintu bibiri nkwisabiye, ntuzabinyime mbere y'uko mpfa. Uzandinde ikinyoma n'uburyarya, undinde ubutindi cyangwa umurengwe, ahubwo ungenere ikintunga gihagije. Ejo ntazarengwa ngahemuka, mvuga ngo uhoraho ninde, cyangwa natinda harankiba, ngasuzugura izina ry'Imana yanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muri kumwe na Pastor Joel, Prophète, umuhanuzi akaba ari umukiranutsi. Mu bantu n'abatambutse ndakiranutse kubarusha. Ukiranutse kurusha abantu bose. Ubwo batambutse vuga harimo ba Aburahamu, ba Dawidi, ba Salomo, nge narusha gukiranuka. Nta muntu aca amatwi. Petero yaraciye. Dawidi yarongoye muka Uriya, anamwica, nge ntabwo ndakora ngewe. Aburahamu arongora umuja, sindarongora umuja ngewe. Ndumiwe. Yesu shimwe. Iyo mubana dusengera abantu biba muri mwuga. Sasita ziragenda, kanseri ziragenda, ibifu bigahunga. Biba muri mwuga. Nimubona tugenda tugana ntabwo warira. Urukundo rw'Imana ni rurerure, turaryama tugasinzira